Kakhulu angicale nje ngokuvusela sive singonyama ngibonge Nhlakamuntu tasemanzini South ukuthi iphelele ngedinombolo nasingena ingonyama yasiyala yathi singabe sesiyakhohlwa emuva kulabo labasikhethile nami ke namuhla ngithi eyasengithola ithuba ngiyovusela siyofaka ireport ukuthi ke kulomnyaka lona sesiuvala ingabe senteni indvuna yenkundla ke uthulile lowo mbiko kepha ikakhulu vele siyayisekela ingonyama lesithumile ukuthi kube nehlala kahle imimangweni. Ingonyama ifise kube bethu umntwana longayi esikolweni. Ingonyama ifise kube nehlala kahle emangweni wayo. Yiko nje na DPM awufaka umfutho kakhulu. Onke lama aspirations engonyama sifuna vele afezeke. Inephupho lelihle wekunene njengoba ke angumholi wethu nathi sifisile lokuthi sikwende lokho lesithume kona. Sifuna ukuthi kube nehlala kahle emimangweni njengoba nje sithinzile lethi indzaba dabo umhobodleni lethi ingahambi kahle lapho khona abantu bamuwathi indzawo dabo khona sisebenza ngekuthula hayi ke ngeviolence kepha siyabonga ukuthi lamazone leaders sakhethiwe khona sekukhona kuthula sekunayo ingcubakela phambili sivula nje umnyaka vele sifisile ukuthi umsebenzi welive uhlonishwe sonke sihambe soyibambise ingonyama siye khona ke encwaleni njengoba nenkonzo yokuvala umnyaka besikhona nathi ke lapha bese siletha ke emapoti ukuthi sihamba kanjani. Ngibonge kakhulu mbongwa ukuthi emanzini South vele bancane abantwana abangekho esikolweni. Lokunye nje sigcizelele lokuthi nangabe kunebantwana abaxushiwe esikolweni asisho ukuthi sibabisela ngekhaya. Sitawubona lokuthi nangabe vele kude letimali asiboneni plus negotiate nabo head teacher nathi sibone ukuthi sibekelela kanjani. Bantwana bangakhuli ngokukwata ukuthi bona abayitholanga ithuba because lokho ingonyama isithumile ukuthi asiyochiza lokho ukuthi bonke abantwana abangena esikolweni nalabo labahluphekako bantwana ukhanze ukuthi mbonga kunebantwana labahola emakhaya abakubike lokho nangabe nje kunelikhaya lapho khona kude umuntu omdzala ubantwana nje labancane labahola leyo mindeni leyo lokho abakubike enkundleni bese siyamatisa na DPM ukuthi ke ayokhona kusibambisa noma ingonyama ifise ukuthi bonke abantu bajabule ingonyama ifise ukuthi njengoba sibona bonke abantu bakhelwa tindlu so lokho ke sichizile silamangweni ukuthi kube bethe ihlupheko. Ngiyabonga ke bakaSpa nabo bonke labangichasile ngale tindlu kakhulu bakaSpa ihlohla na Easter Cash ngiyibukela bangibambisile noma umuntu awumangala ukuthi awumhlonishwa sothi thatha lapha tindlu letinga cha ihlobo ingonyama ngibambisile noma thiyathi ukuthi ngiyayisekela ingonyama kakhulu natokwe esethi yangibambisa kuloko ngibonga ukuthi nani nibe khona njengedinsatheli into okhombisa ukuthi umsebenzi wengonyama uhamba njani emanzini South. Angisho ukuthi besingakhoni kuba fihla kahle abantu labadzala because ukhange sebashonile sebasithinza nathi and uyabona success sustainable ungcono lokuthi sifune iposa lethi toba bhadalela because ukhange umuntu omdzala ubhadala bo 15 emalangeni ngenyanga so labo labantu abadzala sike babhalisa sibabone ukuthi bangakhi sithole sponsor as long MP labo bantu abadzala ngiyabekisa nje nababo 200 babo 250 nami ngafuna abangani bami ngikhona ukubhadala leyo mali leyo ngishito ukuthi lokho ngilababhadalela as long ilunga lasemanzini South kepha nasengiphumile noma ngaya kulenye inkundla ukuthi afuna leyo mhlonishwa loyo naye athathe over kepha ke ngiyathembisa lokuthi ngisesemanzini South umuntu omdzala nakashona asimfihle kahle ajabule namhlanje bakubatshela ukuthi ihlobo tabo ukuthi ushito umhlonishwa ukuthi asifihle but asibambisa ke laba bakayihlohla sisakhe leso skin se funeral cover kuze sibantu labadzala abantu abadzala bengonyama nasibafihla sibafihle ngesizotha sisakulungisa lokho kepha labangeke labayafika ku79 ehlise tafuna sheshe sikucala esokuthi nasebale kubo 8 bakhanzakale ngisithi sebavele sebajoyinile lokusho ukuthi ufuna vele sisiphangise bashoshe bajoyine because nasiphuta batawukhula kakhulu nasele kubo 8081 ukuthi abayikulu sisatolungisa ke noma ngeke vele anginangicabanga ngeke sicale ku60 laba ku60 suke sobasacinile noma lokho phela bese kuyasikhamba ufuna sende indlu yesitayikhona singakhulumi indlu esiveni bese ke asakhona ukuyena kepha nje ikakhulu labo 75 bo 79 leyo range leyo ngase bakhule kakhulu kepha ke vele kubo 60 cha ke angiboni ukuthi lokho sitawukhona ukubambisa bathi inombolo tabo 60 dinenga kakhulu kepha nje ngicabanga sitawusuka le kubo 69 kuya kubo 79.